E hara I te mea he rongo nui te whutupōro haki ki ngā kāinga o Aotearoa. Heo no tana urunga atu ki ngā taumā heke heke o te ao I te tau 2028, kua piki ake tōna mana. I whaia e tō mātou kaikawe pūrongo e Michael Cugley, te huarahi kei te takahia e te kapa Mako o Aotearoa, ki ngā whakataetai o āhia me te moana nui a kiwa, a te rā wiki. He whiu roa, he piro kua riro I te hoputanga. Oh, good. Oh, good. Well, Koi nei ko tētahi hākinakina e tino ratahia ana e te iwi Māori. there you see him like. For me, it's an opportunity that I take very seriously. I think there was a time where Māori were encouraged to prioritize fitting in rather than standing out and dream chasing. So for me, it gives me the opportunity to represent Ngāti Kahungunu on, like you said, the international stage. Kāre anō tēnei hākinakina kia tino whātoro atu ki ngā tōpito te motu, engari ko tā tēnei uri o Ngāti Kahungunu ara kē ōna hua. And then now we're looking at going overseas. There's potential to go to the Olympics in 2028. Obviously, the benefits of exercise and community, but also just to learn great ball skills, make highlight plays, and not have to worry about all the injuries that come with getting smoked all the time. Kua whitu tau te tima Mako nei e tatari ana kia eke anō ki te ātā mira o te ao, ā e hikaka ana e nei tokorua kia hikina I te wero. Through the men's game and the women's game, it's just going to keep growing. And yeah, we're definitely at a stage where we can compete with the rest of the world. It'll be interesting to see what the other countries are like. We haven't been overseas since 2016 and I wasn't a part of that team. But yeah, when you haven't been overseas for 7 years, you kind of don't know what the other international teams are like. Snap. So, run. Here you go. And great pass there from Cox. Sider. He whiringa whāiti tēnei whakataetai mo te ipu o te ao kā tū ki whinirana hei te rātau. Engari kei te whawhai hoki o rātau hoariri. Adam Blake here. We've already had the Americas, had their qualifiers, and then Europe. So we're the last of the 3 regions to go with, I think, the top 2 gaining automatic qualification. So you're going to have countries like Malaysia, Thailand, Singapore, Australia, Japan, and a few others vying for those top 2 spots because that'll get you World Cup entry. Gets under it anyway, and what a catch there. Hei te mane e kainamu mai nei, rere ai te tima Mako ki Marehia, pakanga atu ai. Michael Cugley, te ao marama.